وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan kami Islam, Alhamdulillah ya dinasab kita niyo zaman na to ini amoyin waktu lang ta parusukuhan sa iburun to mulia yari harai ko ini minsan sa inili nanganan inangan niya takilahan na singkatan. Alhamdulillah manjari na gumanap na isang siya sin pangadyan sin kita niyo tungod paparkala bunga sin pag-iman insyaallah ta'ala itu palpo ingurun na to kalasan mayroon na ruweng dari kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal fadilatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la syarika lahu fi rububiyyati wa uluhiyyah wa lahul asma'ul husna was sifatul ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan li hadhihi al-ummah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. Mauli mga katautay manguran namo amuin biyaksa tiap-tiap dum iwan adlaw sumawd sin ilmu dahil nga kalam si mahasud si mahatinggi iwan dahil nga hadis sinjunjungan tan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan na mga pag-arama aruman ini iatod na mo na isab mong pahadarat singkamu mga langgong na mga pag-arama imbunga simpag-iman. Hari namo pa yato'y katukbal tumukbal kami kaniyong muna sa barang sim makarungog iwan sim nakakita tukbal namo kaniyong alam kasila sa halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tay mangud na mo agama masih-masira ang pangadian tanim pangadian bunga simpag-iman. Kana mga tuwan
kagunahan na to na imbunga simpat iman pilay ron pilay pangadian niya nangutak kita niyo jawab sinawag niya mga hidya to di halaman ini itukbay na mo na magbalik ka niyo ya sinagi kabalikan na mo bunga simpat iman in lima bay pangadian na to inaabot niyo pangadian in bunga simpat iman amo na ingkog iman kuya kaya mangod na mo araw mo ini iganap na mo pamadto intapil sing kuya amo na yung kasilasa ar-rida wal mahabba kung ilang kuya tapilan sing pagkasilasa mga tuwan kagunahan na timbunga ini maun kita niyo pagkakuyaran tagapahala maun kita niyo pagkasiiban lasa tagapahala biya din inantang niya kaya mangod na mo basahon na mo kaniyong parman si mahasutsi mahatinggi basahon na mo maun padarat sing kamu parman si mahasutsi mahatinggi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه di ayat ini mga tayo mangudna mo tiyatarang kado tanim si mahatsu si mahatinggi sin aun tutumpukan tao nakauna rin kato tanin in tutumpukan tao ini hangka itikat kita niyo hangka nabi kita niyo hangka Quran kita niyo damit kiyan hangka kiblat kita niyo yari biyeta si mahatut si mahatinggi into sila ini yari beta kato taniyo sila Allah Ta'ala hipagbulan sang taniyo hakawi taniyo bulan sangan nato yung pangatayan nato sin kakahinang sin mga tutumpukan ito maita sabab kal na mga tuwan ingku giman sing kuyak nila amin bunga sim pag-iban kiyasan yang kanila riha babausing bumi in kuyag sim pangatayan nila in lasa sim pangatayan nila kiyasan yang sim kabuhi nila riha babausing bumi nakalamin pa sila pakaibanan labi aulat tiwila sinallahu ta'ala masanyang sila adlaw kanak-anak asabab singkug iban singkuyag natapil na agad nila yung kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiquna al-awwalun amin mga sila palman sila Allah ta'ala nakauna rin kaniyo imaksud din di mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun maglumba-lumba pagkain maglumba-lumba pahinang kakuyaran sintugan pahinang kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala may tak bukun naglumba-lumba pahinang kakuyaran sin tao iwan demikian may tak bukun naglumba-lumba pahinang kalasahan sin tao sabab mga tuan impuunan sin kakuyaran dengan Allah ta'ala impuunan sing kakasihan iwan kalasahan deng Allah subhanahu wa ta'ala bangdi makawatuk maddu ingku iwan sing kuyan amun yang bunga sing pag-iman iwan sing kasih iwan lasa na mga tuan aturan yun na
yukungan sa ni masa na ini mga tao. Naglalasa sa ni mga tao masa na ini. Ingkatan, panawag-tawag, magkasi kita ni maglasa kita ni. Sa kawa Tuhan ato na yung kahalubiluhan. Laumbay, magpang-family. Yan siya na ang kakuyaran. Yan siya na ang kalasahan. Sa kawa Tuhan. Wala man doon hayan. Ing kamayaan sintuhan na kuyag yan. Wala man doon hayan. Ing kamayaan sintuhan na pagkasilasayan. Aun na Tuhan nag-ambul na magtiyaon. Aun na nag-ambul na magtiyaon. Mamungpang kalinusog pa asawa. Mamungpang kalimbaba ipabanda. Mamungpang kalin maas pa anak. Mamung na pangkalin anak pabaas. Sinin suway hipamung singkatan yung kakuha ni Bang Karlataan sinulong. Wa qulu linnasi husna. Parman sinallahu ta'ala. Bang kamu magkabtangan. Iwan bang kamu maghilalaungan. Patao hisiw-siw na tao. Bang man tao. Sabab kamu inang kasuara. Pamungkad niya kamu kanila. Sin sadayaw kaya. Ingkab tangan marayaw mahal ka di nga siyo. Ingkab tangan marayaw mahal ka di nga dublon bulawan. Mga tuwan na nasa nato, hindi natok ka na naman mahal ka niya. Sababing pananaman nato, bukon pananaman bunga simpagilan. Yung pananaman nato, pananaman limaway hasimu. Kita simmata, kaya na naman singgin pa isa. Mga tuwan, magkaunahan kita niyong kuya. Sindan to. Harap pa Tuhan. Magkaunahan kita niyong kasilasa. Sindan tong tudyo pamahatod timahatid. Di man jari bayaran sin. Di man jari pagganti kawasa. Di man jari pagganti sin unu-unu na karayawan yari hababaw sinu. Naunuming ganti niya, karayawan deng Allah Ta'ala yadungnya, banggi na aun na adlaw ka na insyaAllah Ta'ala. Nah, hinda siyo yan mga tuwan, minal muhajirina wal ansar, walladina tabauhum, imanga sila. Nagbunga yung pag-iman, wala na pakpak halawang sinjantong nila, halawang simpikilan nila, nagbunga ron kanila, amo na yung mga muhajirin ni Ansar. Inikato nila, amo yung miyakad kanila. Ato na yan doon, nauno yung mga muhajirin niya. Mga tuwan, hangputag to katahunin jundungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatubo kanila sing kasiliban lasa. Singku gimang kuyag. Imbano sing kakuyaran na to hamasa na to ini. Pamaybay, pakayan, sasakatan, pagkaon, gimang kuyag iban lasa. Sa gawa Tuhan ganapan na to singku gimang kuyag bunga simpagima. Biya singkap kuyakan si mga muhajirin iban sinansar. In muhajirin naglain din nga magkarap pa Madina kung iban kuya. In ansar kaya ratungan si mga muhajirin kung da iban kuya. Ini katutumpu ka namin magad harwa hinang si muhajirin iban ansar. Sambil na sa jamahut padlaw kiamat yaon kanila inhinang sindo tumpukan. Turun na to patuhan mga tuhan dito kita nyo hakuyag nila. Ba't supaya yung kuyag aon pahala. Ba't supaya yung kakuyagan yanong hara sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan. One. Naasuhuin sahabat sinamuk sahabat. Impiyang asuhu sinamuk sahabat pamuk sahabat.
amuin panghindua asin nabi. May tayat to na nga suginamok sahabat at tupahamok sahabat. Sabab wala niya kihatihan marayaw. Ang kanay parakala di takahatihan marayaw, subayat tahi pangasubo ka makahati. Lagi-lagi na mag-aram. Nangasubo inamok sahabat, sinabi pahamok sahabat. Kaya nga taniwa mo niya nasubo. Hamok masay nabi na nangayo siya suhod patuhan. Nangayo siya ruwa. Indua niya, Allahumma inni as'aluka rida ba'dal qada. Makna niya, tawarin nga mga makna niya, O Tuhan ko, suhurun ko kaymo, mangayo ako kaymo, kung iwan ko yan, mapuasin, biatungan kami hukuman, biantangan mo kami hukuman. Dahil sagat ng mga tuan, kakuyaran na to, hukuman. Kaya ako yan sintawin hukuman. Sinin hukuman yaon programa kanya sintuhan. Na naghinang tuan programa yung tao, simbaran niya. Dahil nga sabab yan, inkasila sa hinang niya programa niya, ada kala way pahalahad lang ka na kana. Sabab, ubus ng programa sintuhan kato. Dahil nga sabab yan, magprograma na yung tao katantan sa dunya yun, lumura siya. Pagsagada siya. Dahil nga sabab yan to, maun kita niyo parakala, asal na ihidyatur kato tanin sinallahu subhanahu wa ta'ala. Natuan niya rin. Namasuwi na muk sahabat, pahamuk sahabat, laun niya, uno tuudin maksud, sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo patuhanin pangayo niya. O Tuhan namu, o Tuhan ko, mangayo ako kayo mo, iwan ko yan. Ba'dal qada, puas sinukuman. Ingkatahan ano punta nini hukuman. Ampay hukuman dengan Tuhan namun natin sa rayaw-rayaw. Paman sinallahu ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Paman si mahasud si mahating diingkatahan manusia minang sila hukuman. Sarawak Tuhan, bangga kita ni marayaw hukuman hinang sintao. Dia simbiyaw. Nayari biyata sinallahu ta'ala, way makaliw rayaw. Hatinya, way rayaw sinukuman hinang sintao. Apiag sa ganda. Pagkanto sinabong klarakunda. So, ngayon na makakadapikilan ko niya. Na, to aning hukuman din nga Tuhan, way na makaliw rayaw. Dahil sa magkawang, dahil sa bitubang kawiyatan, amoy ning pagkaon kakuyari, amoy ning pag-inom kakuyari, amoy ning pakayan kakuyari, wan kalasahi. Dunhan ka mga tuwal sawab, amoy yan ning kuri, amoy yan ning kukdan. Sa rawahisyo rin makatay mahal. Likaw ni yukinun, parman si mahasot si matinggi, di makatay mahal. Amo rin mga manusia, yakin yung jantong nila, malanuin na tayo nila. Dahil sa agat ng mga tuwan, magkagunahan kita ni maglano sila tayo. Yung muhajirin, ang Makkah, hangpo tagto katahong hinuan sinabi, naglano sadya sila tayo. Ba't supaya tumubo imbungan sin pag-iman, halong sindan to. Nah, man dari mga tuwan, mari kita ni papangasuho. Unon halawang simpangayo sinabiyat. Muna-muna yung maksud niya, ika-isa. Istiqbalul hukm bil farah. Ano pa, in hukuman sintuhan ko, giman ko yan. Diya kau nagsabayang ko yan kau. Nakalituan mataw diya astulan. Sa bahayang sumo, bang magbang, magbungkusin kayo na simanta. Main kanyaw ng pagtawagan. Na, imak
maksud sindoa sin Nabi Habiyad tu, yari nakalamun, law sinabuk sahabat ini, number 1, istiqbalul hukm, umalupa hukuman bil parah. Gimana ya? Kaya sabihin, uno-uno hukuman da akan kay mo sin Allah Ta'ala, ialok mo, gimana kuya, lasa. Dahil sabihin, yung mga bariman, masusa sila, bang sila rin makasambayan. Masusa sila, bang sila rin makaibadat. Imbukun bariman, makuyagi siya, bang sila makapagmasya. Yan na mga tuwan. Narin nga sa ganito, laong si mga ahlulain, inma na singkuyan, matapiliwan ka sila sa doon hato ini. Ikaisa. At ta'atu lillah. Pagtaat sa Patuhan. Ima na sim pagtaat patuhan, way manjari agarun mo, hahukuman kabayaan sintuhan, maun pakabayaan mo. Bang beta sintuhan ini, ay nakaw iniyan ini. Amunin kabayaan sintuhan. Bang beta sin Allah Ta'ala puti, inwal na niya puti, dahil mo na may ito. Amuyan mga tuhan. At ta'atu lillah. Ini karuan niya. Al-ibadatu lillah. Pag-ibadat sa Japon. Patuhan tanong pula. Yan, teman. Ini katu al-husul al-khairat. Da'uta iban anguta, iban puhunga, in kataan marayaw, ano pa? Tuyad to tuwan. Iban munahinang in tuyad to, yaon nabutukin dua. Al-rida wal mahabba. Kuyag, iban kasilasa. At-ta'atu lillah, wal ibadatu lillah, wal khusul alal khairat. Da'utatun. Ingkatan dia tak kayo sin Allah Ta'ala karyawan ay mulugpasa. Matawag tuan kaya lugpasan karyawan. Ang pendeta sin Allah Ta'ala kato, basta bikul khairat. Pag lumba-lumba kamu sabarang si marayaw. Matawag kaya lugpasan. Manta. Matawag to si makit ng tuhod. Aw niya tumakay-wakay na mo, pangduran na mo, pamasakit na yung tuhod. Nung kulong yung tuhod mo. Hiyabot sa kulong, na rin ako ni makain. Bago mo sinamot, si makit na yung tuhod. Nakataod lang na nakaon ko buwahan. Uy, may tayang mga hinangon mo mga buwahan. Makasakit sin tuhod. Na, aturayan mga tuwan. Paglumba-lumbaan. Nawang ko maglumba-lumba, masakit na yung tuhod mo. Impanaw mo si marayaw pa yung tuhod mo, marantikan mo. At tabila yung tuhod mo kimangi, na yan pa mo na palayaw ng tikan mo, yan pa na kumangi. Tayo mangudna mo aram mo. Yadung biyay takatutan. Na, ikaritan yung papangasukusin sa habat. Impanagnaan, ano pa, inhukuman, sintuhan ko, kiman ko yan. Ay ikaw magmaadyon. Ay ikaw yung meron nahunit. Yusrun wa muyassarun. Dia may tasin Allah Ta'ala, wayroon hukuman alupun ni mahunit. Manuhay kata. Wayroon daakan alupun ni mahunit. Manuhay kata. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Di kabayaan sin Allah Ta'ala, kahunitan kamu. Ing kabayaan sin Allah Ta'ala, kaluhay mga tuwan. Bapa bilaruun, ingku gibancing kuya. Mata pilibansin, kasih iban lasa. Nah, ulo pa. Tumaninatul qalb. Pagpasan niyang simpangatayan,
magad haatulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Intaw niya kada hukuman haatulan sinallahu ta'ala masanyang inatay. Nakaliha masa nato ini masanyang atay, matawag chin, matawag kawasa, matawag langka. Allah Tuhan ko masanyang. Sa masanyang, amo na yung pangatayan, magad. Hatiudlo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, wiyay tahalaw sing Quran niya maamulya, iban hadis sinjungjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang narihan sa dyan hinang natuwa masa nato ini, kita niyo na umat masanyang di abang-abang sambil padlaw ka na. Ini kato, inagi sinamuk sahabat, nadratul qalb, bi-ikhtiyarillahi lahu, pangita sinatay, hapini kanya sinallahu ta'ala, hari siya man dari mami, biyon Tuhan, nagpiin taw sing kabayaan niya, sinaon na program na kanya sintuhan, iniimpi, amin napi ko kayo. Pagkaon, aon na napi ka to. Pag-inom, aon na. Pagkayan, aon na. Kataan, aon na. Na, Tuhan, in mga tao, nagbunga in pag-iman, kugilan kuyan, kasi iwan sinlasa, nadaratul qalb, aon pangita sinatay nila, bukun mata nila, pangita sinatay nila, maun pakakuyahan, pangita sinatay nila, maun papini kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga Tuhan, bang aun problema di maturing kato. Taniyo, minigim manusia, dahil nga pini sin Tuhan, maun panagpi siya sing kabayaan niya. Way kapatid tamagpi. Ubus na kita pipian sinallahu ta'ala. Nyanan kaping pagkauningan. Nyanan kapin pag-inumingan, nyanan kapin sifat cinta kung katanda ni. Dahil nga sabi ito, Hinduwa asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka rida ba'dal qada. Amo yan ito mga ito. Dahil nga mga beta si mga ito makahal. Dahil mangot na muhaarama. In Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitaan kita ni hatungod simbunga sindua ini bunga niya bang kita nuri papamakakugdan dito hanasabot dua sifat si muhajirin iwan sinangsa iwan si mga magad sambing hadapat law kiamat harwa sifat harwa yang muhajirin iwan angsa yari patuan ang gaita sintuhan Beta sin Nabi ka. Muna-muna parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muqtaq. Aun naglalasa yari hamamaw singgumi. Kugiman kuyan. Kasiban lasa babakas laka sa gawain pagbangay laga yaning kugiwan kuyak nila wanadlaw susunod banta adu banta ini lupa si pagbanta bagay laga dia dunia sa mahinang kung tararakulahad lang susungon, maita, mainkan kiukuhan sila, mainkan nagkakasila sa sila. Insabab niya wala dooning kuyag kabayaan sintuhan na pagkasila sa sila. Uno-uno kuyag, uno-uno kasiwan lasa, wala doon nakatapiling kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bantara hindi padlaw dunya sambil padlaw anak. Banta to. Nahisiwa illal muttaqin. Ang mga muttaqin. Dahil nga sa mabyanin, agi sinambuk taw Makkah. Intakwa sila sanjata.
Way makali kusog sanja tareng hatakwa. Bisa pamiminan si milikan niya. Ipanglugo niya. Way maka atuha kusugin. Dahil nga sabi ang mga tuhan niya rin, ang kisah ita, si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, kisah sinaglala sa halang kubi wang kuya. Mga tuhan, baita din ka na Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jara akhan lahu fi qaryatin. Fa'arsyadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Dihakisay ni mga tuan, makawa natin dua sifat. Sifat bunga simpag iman ko giwan ko yan, iwan natapil kasi iwan lasa. Deta kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita din ka na Abu Hurairah. Aw na mo kusog. Namisita siya. Habakay niya. Hamok kauman. Manauman siya madto. Doon rasuli paman niyaon. Piarahan sinallahu ta'ala malaikat. Muna rin kaniya. Nagpasalupat tao. Nakaratong man magtuintaw yung mamisita pabakay niya. Hamok kauman. Yasubo na siya sin malaikat nagpasalupat tao. Palamma ata di matungman siya maun pamindan. Sulig panganharap na naman pakauman niya un. Pamimbay. Katuon niya, bakay niya. Yaon na yung amukusog. Inamukusog ini, malaikat nagpasalupa siya amukusog. Hinagi ka niya, ay naturid. Harap pakain kau yan. Kabayan, harap mo yan pakain. Hinagi sintaw ini, uridu akhan li fi hadihil karya. Mabaya ako mamisita pawaray kung una kauman. Unin lagi si malaikat kaniya. Kala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha. Unulong niya, yung maksud niya. Madto pawaray mo. Aun biya mga karayawan, hiyatot mo matukan niya, atawa aun biya mga pagbisahan niya, atawa aun uno-uno. Kakuyakan mo matukan niya, hiyatot atawa kakuyakan niya, wang kumakatukan niya. Inagisin taon nila, wairun. Ghaira annahu ahbabtuhu lillah. Wairun. Malain ka na mukda. Kakasihan ko siya, kakuyagan ko siya, kanya sila Allah subhanahu. Atur-atuan yung banusin nagbabakay diyaon. Sa wala doon hindi tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam makisay. Yung taong ini, bisita ng kauman niya, imbakay niya wanto. Yarahan siya sintuhan, malaikat, nagpasalupat na upya nga subuhan siya. Naunin agi, wayroon lang na maksud ko nuno. Ghaira anni ahbabtumu fillahi azza wa jalla. Wayroon lang na maksud ko nuno. Tahu na. Sumakawa, kalasahan ko sa dasi. Sumakawa yaon, puhunun kurun kanya, patuhan, ingkugiban ko yan, kasiwan lasa. Na, yaway tayo sa sintaw ni, kami naradya nagsugma karanyaon. Na, ako inilaw na Rasulullah, naraaksin tuhan. Pabaitaan kau, kalasahan kau sintuhan, biya sinlasa mo, hataw bisita mo yan. Ato na yan mga tuhan. Kamunahan na to hamasa na to ining kuyag. Dihilan sintuhan pahala din niya dunya. Aturan na to. Dumadlaw niyo sin kakitaan na to, in nagsasagga. Hangkarulalan,
hangka kupia, hangka badyo, hangka kiblat. Aturan mga tuan. Nah, magkagunahan kuya. Ba't sabab di mabayain syaitan? In kuya gyawang bayaran sinallahu ta'ala. Sumayway-way, adoy pahala. Na mga tuan, mumusun na to. Prisibong tanyo marayaw in kuya, kabayaan sinallahu ta'ala. Puna-puna, mumayri ara, uno-uno sintaw yaw. Sa miyad to siya. Piya unahan siya sinallahu ta'ala, buk malaikat. Piya baitaan siya. Kalasahan kau sinallahu ta'ala, biya sila sa mo, hataw bisitaw mo. Kaya nga sa mabiyaw, yaw ni hadisul Quds. Unang beta sintuhan. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi, wajabat mahabbati lil mutahabbinati. Disulku. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, palman sintuhan, wajabat mahabbati lil mutahabbinati. Kalasahan ko tungod palman sinallahu ta'ala di mga naglasa nagkugiwan kuyag kana ayaw na tulog pasuning kuyag way pahala wala duning kabayaan sinallahu ta'ala kuyag bayaran sin kuyag bayaran kawasa kuyag bayaran bulalan makuyagin to ulan kaya mau kita niyo pa kuyag kabayaan sinallahu ta'ala dia singka kuyag niya ang mga muhajirin wal ansar radiyallahu anhum wa radu'an innal ladina amanu wa amilus salihat amoy mga sila naghinang pamarayaw hasabab siniman nila unin deta sinallahu ta'ala alam sin ayat suratul Bayyinah ulaika hum khairul bariyah. Sila yan yung mga tao sa rayaw-rayaw manusia tiap panjari. Nah, pagka sila yan marayaw, unim deta sinallahu ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Nadawhat nila yung kakuyakan sintuhan. Pagka nila nadawhat yung kakuyakan sintuhan, yan ukaraan sila sinallahu ta'ala. Ito na yan mga tuhan. Nah, wajabat mahabbati lil mutahabbinati. Suway kutub palman sinallahu ta'ala kalasahan di nga dunya sambil padawato. Hinda siyo yan, amin yawn kanila ing kugiwan kuya, amin yawn kanila ing kasiwan rasa, di pabayaran ay siyo-siyo taon sa iarad nila ing karayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan tutuan ni hadisul Quds. Dahil nga sa mabiyan, yan ay simbeta sinamo. Hadisul Quds ita. Kullukum balun. Kamu katanyan. Palman sinallahu ta'ala. Hadisul Quds. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balun, malaw kamu. Hindi da malaw illa man hadaitum. Hindi da malaw amuray miya kada pamandu. Dahil atuhan niya at mong kinjunjungan. Ato yung mga tuwan yung paglaw nga masa na tuwing. Wala na to sadya kaya na naman. Ba't sarap, way koneksyon sinatay na to tudyo patuhan. Tudyo pakita na to sadya yung koneksyon sinatay na to. Kaya sabi at tunasuwin mo ini tabiin si murid niya. Alamatut taqwa. Pangilangan sintao. Ang kabukat niya po, patuhan. Amin dito ayat, malingog in nagbabangay riya dunya, makailaga. Hindi da malingog ka mo rin bariban. In nagbabangay riya dunya, wala doon yung karayaan sintuhan, makuntaran ito. Na, nangasuwin na muktari, unin alamat si muttakin. Illal muttaqin. Na hindi inalamat si muttaqin hikaysa
hirsuhu ala faraidillah. Alis tu siya tumunay sin pardo. Alis tu mga tuan. Naturan yun yung alis tu sin tao yun. Napakain. Hirsuhu ala adai faraidillah. Alis tu siya tumunay sin kaya wajib kami apiado kanya sin Allah Ta'ala. Kasalawatil khams biya sin sabahayan makalimang karumang kadlaw. Hakatan wajib, hakatan fardu sembahyang. Tuan, iwan si makuat dengar. Hikarwa alamat, pangilahan cintaw yan. Muttakin siya. Yung kanyang kugiman kuya kawayaan sin Tuhan. Yung kanyang kasiwan la sa kawayaan sin Allah Ta'ala. Wala na lupas. Ini karwa pangilahan kanya. Hirsuhu ala nadafati lisanihi. Alis tu siya maglanu sin ipun niya. Dia ini paglanu sin ipun. Lanuan belasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdati siya. Laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Bangsa jalangnya dihikahunit umatku. Dapun ko sila tiap-tiap pagsambahyang lanuan ini pun. Nah ini pun si mga iban na to biyaon giha na. Bukul lianuan giha. Nabiya basi mito mamunggaha yaw. Minkan imbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam palanuan. Pagluwak giha mga tuan makainuno. Nah, uno pa yung siya butit to. Hirsuhu alis to siya maglanu sin kabtangan. La yakdib, wala yastum. Di siya magpamumu, wala yal'an. Di maglabtikin dilak niya. Pamumun, manuk na di. Manigidi. Kaya sabihan malang inuni. Ini katu alamat pangilah na muktakin yan. Hirsuhu ala ibtiadihi anil pawahis wal ma'asi. Alis tu siya tumangkis. Dahil nakatan jenis babara pamaksiat. Maksiat sinusug, maksiat simbabay, alis tu siya. Dahil mga tuan, dua yung cellphone inabuktan. Aun cellphone ismon, biano niya dyan, apang biano na lumagbo. Unong kitaon. Kinita sing kabasaran sin Tuhan, ang papumusugin pagkatipon niya pa Tuhan. Ang pamahinangin kudiwan kuyag niya, kita niya kabayaan sin Tuhan. Allahu Akbar. Rayan mga Tuhan. Na, inalamat sin tao ini, ikato, alis to siya, tumangkis dengan katan, maksiat. Wal pawahis, labi aw la pawahis. Ang pahis sa rendi, para kala sinusug, ibang babae. Diyan na sinji matuhamasa na tuyo. Magdairik, magbisara. Lain din bisara, lain din patta, lain katantan mga tuwa. Nalalim pagkalain mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nga sabi ng bariman, wala. Kaya lupasan sa magtiyam kisan niya yung tuyad-tuyad ito. Nah, tayo mamud na muha ang Islam. Karunahan na siya sa inyo. Nahibaliktan yung matupabiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisun. Wajabat mahabbati lil mutajawidina. Hikaru kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab jauhin kudiwan kuya. Kabayan. Kalasahan sin Allah ta'ala. Wajabat mahabbati lil mutajawidina. Amin tahu magbisita-bisita. Kabayan Tuhan. Yung balo si magbisita ikato, dumad daw bisita. Magbisita silpo, magbisita nakikita, magbisita sa ungkawoy, magbisita kay katigaran yaon. Bang sadya yaon doon ang kabayaan sinallahu ta'ala aming pugiwan ko yan. Napasan niya ng longkoman, napasan niya ng lambay, napasan niya ng katanda. Sa babiyat tuweta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, pasilong.
indayaw singko giman kuya giman paglasa pasilungun sinallahu ta'ala rahmat niya hadlang susunod al-mutahabbuna fillah fi zilli arsyir rahman imma sila naglasakan karena sintuhan hatulan sinallahu ta'ala pasilungun sila rahman maka munahan kita ni matuan similong ayaw nagbukwentang pamangatawa magbiadin na kita ni ini wang magalong panjang na narisang kapago yan ba't bakas nakyog na nila taknuban ang signal number 1, number 2 nagdag pa mga puntok bahin kayo nan wait dituan kaunuan tangkis na to napakabayaan sinto dahil nakita nyo tumangkis pakabayaan na to sa pafirru ilallahi huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir paro na to napakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun uno ng jumatukato tanim nahulugin na langit nasipaking bumi limo pa din tubig pataas bangman kita niyo doon na kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala kaya sabihan yung sumpat sinayat paman sinallahu ta'ala ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahjanun mga ipon ko nagtatagipon ka kuway kamwan nakalituan tiyanaw ng tao simbay ta sintao simbay ta sintuhan wain tao wain inu sintao way makabuka di adunya siya makabuka pag-iig taning adunya napakubun amon yung makabuka hindi adunya ini makapagtawa ang penalawang singkubul may tantakam mga tuan wirun niya tutimawang imiwanama niya aynak niya langgong niya matubi senda kumanang karong dito alom silya uway amuan matang makabuka na betan kita nung sinallahu ta'ala ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm bang dumatong na inadlaw yan wala kabukan niyo wala antum tahjanun iwan wala kaunuhan niyo sinamin kay kuran niyo allazina amanu bi ayatina amoy mga sila marayaw pamarat saya ha-Quran namun wala nila piyang himutingin Quran wala nila piyang himutingin hukuman wala nila piyang himutingin junjungan amoy naghatod mong kanila sin pamanduk ng Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu muslimin ingkaunan nila nagmalilla sila kung sila nagmalilla sila hatupungan uno-uno na tupungan dahil Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan na simbiyaw mga tuwan bangaon dumatungak malilla kita niyo way makatampan haon pula-pula mo matas kung din siniblayo napakain kita na harap tayo paon pagkabayaan sinallahu ta'ala bihat tu mga tuwan hindi ay takato tayo sinunod sin Allah subhanahu wa ta'ala naunin itong baskato ya ibado mga ipon ko udkhulul jannah suod ka mo pasok antum wa ajwajukum tuhbarun kamu yan yung mga tao putong basan si Mariano maita wala nalugpasin kugiman kuyag makuyag da patuhan makuyag na katanukuman makuyag ha nakasawa makuyag hakatan piyakuyag sinallahu ta'ala ay ikaw kumuyag sinadunya ini balaho ini katanta pasaw ini katan na unin ba ita kanila sintuhan udkhulul jannah suod kau pasukan antum wa ajwajukum ikaw iwan sinahlimu maita hangka kuyag sila hangka ibadat sila hangka hinang sila hangka salakan sila hinang dia babaw singgung yang sabihan mag-arad-arad sila pasunga magpapami tuhbarun magkasaddapan sin nikmat tutong basan sin kuyag tutong basan sin pagkasiwan lasa amun piyakay nila riha babaw singgung tay mangod na mo akama karunahan na to utamasan na to ini nagaambulda manusia sino ay pagambulda in panawag-tawag sin akama na to pagkasiwan paglasa
pagpasampay ka to tanyo damikian sing kauhaan tagupat nabi kau hikalima junjungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam iwang pasing kaibanan panawag-tawag yang mga tuan pagkasi iwang paglasa na murah-murahan madawhat taningat yung mga tuan ini pagkasi iwang paglasa iwang giban sing kuyag dautun na to pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sing kapangayo sing junjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala untuk najarin itu mudah-mudahan Bang Man tiap berbarakat sinallahu subhanahu wa ta'ala nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-taufiq was-sadad wa an yaj'alana jami'an minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya tunanongta untuk pengajian sa waktu ini insyaallah waktu lumaing kaganapan sa beto biada sin amin waktu na ini. Yang kami waktu biharon magpasampay sa mga salam-salaman pa mga katawtay manguran namin langta muna na amin wala magbati taon langta 5 muda parkala ini alhamdulillah na yung kami magpasampay sa dya sin amin amanat insyaallah subhanahu wa ta'ala pa mga sila amin tanda po kaniya insyaallah ta'ala pagsusupon na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala lugar-lugar na ito ini amoy pagtawagon sin kami lang ta amok kinireng ang mga halaman sin surga binyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita katutan yun tiap-tiap onunhan pagpangadjian sin ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalang sin Tuhan na Rabbul Alamin na inyan din ang mga ini halaman sin surga na ini tukban na mo yung pagsuport ng mga tao amoy limamud kamo sin perkala ini insyaallah ta'ala dihilan kamu lumbas ang balkala-kalaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala in perkala ini lauta di siya maus-us sinambuk 2 tahun saja semakawa na maglapot namun kita ni bihan turahin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu sin kabulit niya na demikian amoy na iwanan siya si mga kasahabatan niya serta si mga muhajirin sebab itu yari kita niyo nakahampit sin bunga dahil naamuin pagtanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawang sin kawan 2 tahun hawak to na to ini nagpusot ako man kita niyo sin bunga insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy ito na mga kahulaulaan lang ta amin masi sila ini simusumpat kato tanyo makawasin pengajian na salam doa mo kanyo patanta mga katawtan ng uran na mo mga Islam iwalik ko kaburo na to kaluon mga ini ganap niya yung mga malamisab mga kakilahan niya aming mga lodang kakasina insyaallah ta'ala na damikian mudah-mudahan ini nasampay na mo pa mga katawtay manguran na mo amin abutan in suara ini na magtulong tawang kita niyo para hikakuyang sinallahu subhanahu wa ta'ala at sabab na yung pagtulong tawang amod yung karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala damikian yung pagtulong tawang amod yung ikadawat tani sin ikarayaw di katutan na murah-murahan pangindoan na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala yung katanyag ito na bang natubig na mahampit dahil di logon niya ini na aun dati at karama sinallahu ta'ala katutan yung adlaw ka natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan salam ka sila sa namu kanipatan